poštovanje, danas radimo jedan klip, malo različito od drugih, jer pretežno uvijek gameplay i tako igram igrice, ali ovo je kao sad reakcija. I naravno prije nego što počnemo sa klipom, naravno like, subscribe, pa eto, u današnjem videu meni je izbacio ovaj klip, vi znate ja igram Age of Civilizations, ali dobro, evo, ovo je Age of History, nije jezi, 2. Ja, evo, prije 2 dana, tek sam, znači, sad vidio notifikaciju, evo, ja otišao na ovo što je napravio igricu, Lukas Jakovski, ja mislim da se kaže, jedan Poljak, da, i valjda, znači, on sad pravi ovu Age of History 3. I baš mi je drago, jer znate da igram ja dvicu, znaš, jer evo, vidite, predzadnji klip mu je bio ili kao drugi najnoviji je ovo dvica što je izašla, znaš, prije 3 godine, ali evo sad trica, evo, tek sad pa da vidimo. Ovo je moja prva reakcija, općenito sad da kažemo, ja mislim, i prva reakcija kao na ovo Age of History 3, naravno, pa. Ja sam pogledao ovo ovdje na početku, nisam ništa, sam da vidim, da li je klip, da nije fake, nešto nebitno. Pa da, znači, bez više ikakvih priča, ne znam, ja neću toliko prekidat, pa da počnemo. Dobro, koji ti ja. Sam da vidim, joj. Gledajte kako je dobar kao. Brate. Kako ovo ime? Nigata? Da li je to malo sas? Izvinjavam se stvarno. Malo čudno ime. Kada zove? Još prikaziva nekad nije ni sad u igrici Age of dvice, naravno, država nema ni čak ne pokaziva ovog kao predsjednika, to jest lidera, ne znam ja, diktator. To kako je, uvijek je bilo na lijevoj strani, a sad je na desnoj. Pa slično je tu, ali slično, ali malo različito ipak. Vidi. Izvinjavam se. Ti zemlju, čekaj. Ba kako se ovo sad igra? A ne, bada isto, ne, ovo je skoro isto sam. Ako on tamo, kako da igraš, a nije ni toliko se ni promijenio, mislim sad. Što je bolja. Izgleda ima više provincija, ja mislim, ja definitivno mislim da ima više. Pamplona, Madrid, Zaragoza. Mislim da bi trebalo popraviti sjećate se, sam da preklinjete sekundu, kad napadnete, to jest napadnete neku, ako imate kao puno vojnika, općenito u državi, i onda vi pošaljete ultimatum, bukvalno svaka će država prihvatiti. Znači, mislim da su to popravili, jer bukvalno to je glitch, sam u jednoj provinciji, ne znam ja, rekrutaš koliko god hoćeš vojnika, puno, više od 250.000 i bukvalno pošalješ ultimatum, eto Rusiji ako treba i ništa, samo prihvati ultimatum i to je tvoje. Prihvati ultimatum kao da si vazal i onda kao vazal onda možeš kao aneksirati ili kao uzeti državu. I muzika je. A isto je kad klikneš da potpišeš nešto ako znate. Malo je različito ipak. Aha.
malo su promijenili ove, naravno, ikone i veoma, ono, nekako više, ono, otvoreno nekako, više boje, kao malo entuzijazma, tako nekako, kako mogu reći. Ako vi mislite da ja trebao bi igrat, mislim, naravno, ja ću igrati, i ako ne kažete, napišite naravno komentare, možda i koju državu da probam igrat, da li ono, ne znam, da li mislite da ću ono, uopće ono, moć, da li ću biti gori, bolji, znači, ja. Aha. Baš me sad zanima kako sad možeš ono, šta sad možeš više raditi u igri, šta ono, šta je novije, ono, religion, aha, u religija, uvijest ipak na engleskom, ali ja igram na engleskom jer meni lakše, tako. Vidi, ima enciklopedija, pa ne možeš znači nikako da ne znaš, sve ti tu piše. Prije to, ako si imao... Ma nema to, nije prije, naravno prije nije. Brate mili. Čekaj, samo da pročitam. Administrativni kao kako advisor, kako sad da to provedim, da nije to kao ono neki savjetnik, nemam pojma, tako nešto. Ludovi, aha. Ti možeš sad ljude rekruta, to jest kao ono... Aha, to je za ekonomiju, jedan za aha. Skontu se. I ovo je rašto, naravno. Au, brat. Aha. Čekaj, šta kaže ovdje? Aha, ovo kaže kao... I to ovo je alfa, sam da znate, ja sam tek primijetio, znači ovo možda opet će se promijeniti kad bude ono release, ono igrat, pa da može naravno svako igrat, ovo je alfa, mislim, nema niko, naravno u travinjima i onaj što je napravio igri stvarno. Aha, vidi, Wind Units. Pa naravno ovo sve bolje, nemam ništa protiv, ono, samo što je možda malo komplikovanije, ali dobro, aj valja moj mozak može to skonto, nisam tupu, da kažem, luda. A brate, mili. Ja mislim kad budem, ja ću morati onaj cijeli dan da vidim kako ovo igrat, jer malo neki stvari, ono naravno su dodate, neke stvari su bile u prošloj igrici, a neke stvari koje su bile su jednostavno promijenjene kao u bolji ili tako, to je nešto lakše, ne znam ja. Tako mi se za sad čini. Pa da. Aha, i ti kao imaš sad ovo i ti kažeš da li to prihvataš tu onaj kao tu pravila. Ali vidite kako, čekaj sam da vam pokažem ovo kad zoomira. Kako ono su države više ono ima više boje ako vidite. Eto, znate ono prije ono nešto muta neka boja, vidite sad kako ono pravo, još ono imena su nekako više ono ne znam nija ono veća, boldirana. Možda nisu veća ono. Više im se sviđa, ako vidite ono mapa, ako vidite
Stvarno mi se sviđa. Još jedno čekam da vidim youtubere, ono, neki možda i veće da možda počnu malo igrati ovo, jel? Neki ono prošli da vidim da igraju malo ovo, znaš. Sad ne želim da nabrajam, znaš, jer ono, svi su na engleskom, znaš. Mislim, osim ako bude on igrao Age of History, mislim, sam sekunde da vam nešto kažem, izvinite, stvarno, ali znam da kažem, ono, da tam kao napisat Age of History, ali ono bi trebalo biti Age of Civilizations, ali njezi, ja ću reći sam Age of Civilizations, rekao ću reći Age of History, pa nema veze. Kažu, ali ako bude igra, znači temelj, znači ako bude on igra ovu igricu, stvarno, znači on je top. Mislim, sad on top, nisam ja rekao da nije, ali ako bude on stvarno igra, evo. Brate. Ne moram ni Minecraft u život da vidim klip da je igrao, sam da vidim da je igrao ovakvu igricu, to je meni, znači duša će mi ovako biti, eto. Još ako ste gledali ono kad je sa Crnom Gorom igrao, joj, brate. Još generala tu kao, više ono nekako ono... Ni ono sad... Prije naravno u igrici ne, više je postalo kao, ja mislim da više je sad malo liči na da kažemo, Hearts of Iron, ja, da kažemo, ja tu igricu ne znam ni igrat, da budem ono potpuno istin, ali znam ono nešto malo ono, možda igrat, ali jedan, eto, komplikovano meni, ja jednostavno ne mogu skontati. Sam gledao klipove, naravno, kako igraju, to sve. Aha, ti u svakom moraš imati tu general, možeš ti sad... Nekad... Bukvalno ovako se ono pomiram, gledam ono, šta ovo kao... What is this, bro? Kao, bukvalno šta je ovo? Kao, what is that? Rekrutam se, aha! Šta je ovo? Aha! Pa znam šta je, ali kao, ono... Ovdje su kontrole isto, čekaj, su sve, aha! Tu, ali kako sve... Čekaj, nije valjda da u jednom putu, a ne. Nakon tamo ono, nije valjda da u jednom putu. I to je slika izgleda veoma kvalitetno tu se. Brate, kad budem ja snimio ovu igricu, brate, milo. Znam se kad će biti Age of History 4, ili 5, ba. Tu... Čekaj, sam da vidim. I muzika je ono su. Mislim, i prošla je bila dobra, ali ova možda malo više. Ni toliko nije. Jes čudno kad vidiš 26 vojnika, 22. Mislim, znam da nije 22 kao vojnika, ali
opet nekako mi čudno. Aha. Isto ovo je čudno. Moraš pogledat, znači, milion tutoriala da vidim kako stvarno. Mislim, znam ono malo više od tu stvari, ali boga mi neke stvari ne znam. Znam ono kao šta je, ali ne znam kao, ne znam kako ne znam ja kako ono, kako funkcioniši baš neke stvari. Ima i muzika za to. Ali čekaj, pa što ne pokaziva ovo kao uzetu zemlju, kao... Čekaj, what? Kako ovo? Aha, pa nije to nije ista strategija kao kod drugih, kao kod prošle igrice. Čekaj, šta? Aha, pokazivaj to. Nije istom ili sličnom bojom kao dobro. Kako sad ovo? Aha. Nije ono kao samo ono prije, samo ono koliko je to broj, to samo ono lupijet, gotovo. A ovo stvarno, onaj... Ne, jer ono u Age of, ovo kao u prošloj, jer ono veoma brzo i to se ide, a sad ako vidite, ovo je sporije naravno, mislim nije opet sporo, ne znam neka kao drugi igrice, ali opet sporo. A čekaj, što je to njihovo opet? Ja to nisam uopće... Pa čekaj, kako ovo funkcioniše? Malo je sporije, ali dobro. U stvari, dosta je sporije, ali nije sporo kao ono. Evo sad vidimo. Ovo muzika neka nije loša, ali ono nekako ono zanimljiva. Sad oni to opet uzimaju, tu tvrđavu i ovo, to opet njihovo. Šta radiš, bolan, idi tamo. Napadajte Francuze, budite ne ubijete. S tom igrom dobro, mislim, tu nema ništa koji 100%. A, to nema. Treba biti barem još malo gore, uzeti teritoriju. Marko, aha. Požurim ovo jer ono više ne mogu sve čekat, brate mili, nisam ja... Čekaj.
Kad ti ideš u vrednu provinciju, onda uzmi oni okolni, što je veoma, dobro. I mislim da nema ovdje da te država odmah napadne, 5 država odjednom, ja se sjećam kad je mene, mislim, izvinjavam se što prekidam, ali ja se sjećam kad je mene, znači, bukvalno 5 država me odjednom napadne i ne, ti si gotov. Jedino ako si veća država, naravno i tu sve, ali opet, znači, brate, jedva da pobiješ. Ne, pa ona ganja, brate, kad te bože. Šta? A ne znam ovo, ja ništa, brate, ovo sad, mislim, znam nekako malo i strategiju i to sve, znaš, ali ovo me malo, zbunjiva i to sve. Valjda ću naučiti, ako sad došao do 7. razreda, mogu i ovo završiti, eto. Možda prvo ipak da igram možda na neki god mode, kao da da ne umri, da imam kao beskonačno para, pa onda pomanje pa da vidim, znaš, kako mogu, znaš, igrat. Eto, nisam skontao. I ti kao možeš ovo prodat. A ne, kao ovo što, dobiješ kao pare. Ti kao koliko od tih kao materijala i ne znam ja, stvari. Wonders, Šta? Wait. Čekaj. Sam da vidim, izjavam se stvarno. Sam sekunda, molim vas. Brate, mislim, kao ja i vi sigurno kao ovako tu sve, jer brate, evo, tek sad, evo, prije 2 dana, brate, mi tek sad vidimo. Brate, mi. Čekaj, što je kraj? What to be added? Kao što će se dodati tu? Sam da vidim ovo, ja ću vam sve prevesti. A month ago, I told you guys ja ću vam sve prevesti, sam da vidim možda za neke 2-3 minute, sam da vidim. Evo ovo 3 minute, sve ću vam ja prevesti. about the pretty exciting news of Age of History 3 finally being at least confirmed. And I mean, I waited a long time to make a follow-up video, so today I'm gonna talk about the things that Hookers said and agreed to add to this game. I will definitely not go through everything, because the creators da će biti said a lot of stuff, so I'm just gonna talk about the most important ones. Also, all of the information I got for this video you can find on the Age of History 3 Discord server, if anybody's interested in joining and chatting about the game. I neki ima Discord server za to. Ovo je prije 8 dana i prije kako zove da kažem. I'm gonna put the link to it in the description. Sad će se dodati u... Let's start with the things that were announced first. We do know that armies will have generals, making the game even more similar to znači imat će... other bigger and more popular. Ja, znači što sam rekao, znači imat će sad generale i to sve, što naravno što sam rekao, znači slično kao Hearts of Iron i Europa Universalis. Kaže, ja. Strategy games. Also, the generals will have portraits, which is a cool touch. We also know that generali imaju kao portrete su. there will be a new building system put in place, already having a concept art. The building ima novi neki kao tehnika, to jest kao pravljena kao sad stvari, ne znam ja, ustanova, ne znam ja. These will be split into 4 categories: u 4 kategorije. administration, military, economy, and unique znači administracija, vojska, ekonomija i neki unique kao unique kako kao
neki kao unique, kako da kažem unique, kao neki Capitol buildings, all of them will be able to be upgraded. There's also some speculation that the technology tree and manpower will be present in the released game, but we don't really know still. There will be a new file system for maps put in place and convert. But we don't really know still. There will be a new file system for maps put in place and convert. Biće neki novi kao file system. Older maps from Age of History 2 will be possible, which is probably my favorite feature right. I može se kao novi mape konvertati u novi kao file, pa možeš igrati na novim onim. Although transferring events from the old game will be impossible. Something that probably everyone was happy about was that dynamic city names will be implemented, so basically just names of provinces that will change accordingly to which country has them. Now aha, znači ima sinonim recimo za neke provincije, zavisi u kojoj si državi, znači po državama, ako si recimo u Francuskoj može raš nego ono što bi bilo ne znam nija kao u Rusiji, ne znam tako nešto. From this point onward there will be crazier new plans for the game that I'm not 100% with. Land units will have different types. Even though this is really cool, it just kinda šta? 100% with. Land units will have different types. What? Aha, kao ima ovi kao zemljeni kao onaj, kao vojska tu sve, kao bit će različiti tipa, kao da. Even though this is really cool, it just kinda stops feeling like Age of History anymore. The series was always plain and simple. You move around numbers and most of the time. Pa ovo nekako, jer prije ako vidite, znači bukvalno ovo je prije tako bilo simplistično, sad ono nije, znaš, jedino mi se to eto toliko ne sviđa, što nije toliko simplistično. Tako to nešto što je malo komplikovanije. To mi se nekako ne sviđa, ono, nekako poznata igrica da je ono, da je bila, da kažemo sad onaj, simplistična, veoma brza i to se ono. Time, higher numbers will be lower, but now you have to strategically think which units will be good for which. Da, sad moraš strateški kao ono, vidjeti ono, što sam sad rekao, znači malo prije, moraš strateški sad ono, kao, znaš, a prije sam brojevi, znaš, ako je ovaj veći broj, znači matematika, znači 101, znači 101. Situation. Again, that isn't exactly a bad thing, but I'm kinda worried that I won't like this game as much as the second one. New assimilation systems similar to Victoria 3, which is probably novi sistemi, novi asimilacija onaj sistem, ja mislim, ja. Better because the assimilation system in Age of History 2 always bothered me like a lot. Rulers can die from age or new assimilation systems similar to bother me like a lot. Rulers can die from age or events. Now this just doesn't work for me. Znači mogu onaj lideri umrijeti od kao, ne znam, kao the Age of History series was never focused on the rulers, emperors, etc, etc. It was always about the country, so just randomly putting this feature into the game won't be cool for me. I also, to be honest, care about the history of the borders than anything else, but okay. Let's be positive again though, because everything will be moddable. This was the only thing that I was really waiting for, and yes, sve će biti modificirano, sve će moći, ja mislim, promijeniti. I will be able to add my own country to this game too. The newer map will also have, as Wucher said, a lot more provinces. And I nova ima naravno više provincija. Finally, the most important feature added to this game is no old keyboard. So yeah. I nema starog nema stari tastaturi. Those are some of the new things in the game. I'll probably make a follow-up video if more interesting features will be added, but I actually have a question to you guys. After hearing about all these new things, do you think that Age of History 3 will be a good game? Da, kaže, ako zbog svih ovih kao stvari, to se da li će biti kao Age of History, to je Age of Civilization 3, dobra igrica. Ja ne znam, boga mi, jer već što sam rekao, meni se veoma ne sviđa to što nije ono više simplistično i tu. Prije ti sam broj protiv brojeva, znači ako ja imam 400, a evo recimo piše 352, moće probijeti, ja imam 400, znaš, mislim hoće ostati mal broj, ali sam pobjedio, a ovdje kao strategija, to meni se ne sviđa, mislim jest više realistično, a mislim ali komplicirano, mislim joj sad.
Znaš, ne do Bog da bude kao da bude kao Hearts of Iron, ne znam, to ja ne mogu 1.000.000 godina naučiti. To je veoma, ne znam, ja imam 1.000.000 nekih komplikovanih stvari, znači, ne do Bog. Ne znam, ali ako se može modificirati, znači ja sam modificirao da to ne bude, mislim, možda i ne možeš, ja mislim, ne znam. Ne znam, ali realno vidi, ako ne bude dobra igrica, bukvalno imaš samo onu prošlu verziju, što... Pa ja, ako ne bude toliko dobra igrica, sam igraš u Age of Civilizations 2 i... da. To je to, nemam više... Da. Što da kažem, dobro, to je to, eto, vi napišite šta vi mislite, da li vam se sviđa to što je ono malo više komplicirano, što vam se možda nešto drugo ne sviđa, ne znam, ali eto, to je to, nemam ja više šta da vam kažem, pa eto, naravno, udarite like, subscribe, pogledajte neki, ako ne znam, nije neki video, eto, moj, na kanalu vidite, ako neki, ne znam, da vam kažem, kako zove, znači, hvala vam puno za 160 pretplatnika, znači, hvala vam, jednostavno, kako zove, znači, jednostavno ovaj klip i sad dobija, znači, preglede, lajkove, komentare, što, bukvalno sve pozitivne. I naravno, kao za pregled, koliko pregleda, i to sve, pa, da. Ništa, eto, aj pa se vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!